Pakulong gabi naman. Seus malvados, Kaunda kawawan kulit sukses wangin kubung baros na kapay tayo sa kapisan. Isa sa Likwerin kaudek, ang pinsang na pagkantsa, Laud, Wisik po. Nawatagan sa asin ng Mahsen, kilang, yan simpulan poncho maging kachikikisang ilan sa mga Hasil kodi menempur nama Josey kumasyonek, Happy Easter, te Pwuhk Mounted Thursday ang kumaskoros. Ngayon luka Pwuhk karos ang pasengay na Kapakap sa suyakiw ngay sa Kapakap. Iyang kamu may semeskos labalap. O sa men makapital yang sampa Yakiyang out the parabu karoste, pilita ki sermas, and we are sapulma mudlitu latu. Men paikin, kukuwakin, te pali kapikut namin. Sangkin kaping rap sa uskumeng semeskos, erikosontyo kis men sansal, sin kaganen wiyakiw pan kupromu. Sinamen sa karamisingkin suway sarmasan salris. Nairairen parew sang Mounted Thursday and par rikit isek tuaw. Dito, Sohster and ran lele Sohster
Mesin sa kakanan purang paskibane erikilenen limpak on kis. Kung makikiyang kisa saway sarbu mesakasaleta in lamalam. In makas tekasa kines wiwiya pukaros mesansal mo silangir teka irasipui mesapasek na irairenson pa. Kung kuburmawikin kisa rimak neng semeskos pasen kakanan warang wiya kasamanu in melel tepung. Irma mangi saway sarpui na kisanikin nanas uwitan mauro. Tekamutari makakanan kapungla emenemen kis pasen kakanan warang ala kalangan kamaur na pain kamui in kauna pang sapuluma mga ramasin sampay. Maitang kis and pain pilita tamasen kakanan tepungkin kalangan mulatek na pain kamui kupurmawikin kis sawan kausano sawan momotsaw iwaw panay sawan wayu taka sampay unsek na ran kuris kisinankin isa na mau te pulipay-paykin eri kapingpik mamine mayang sa meskos programo mi sa Kaunda tawasan kautangkin maramu sepeki ren karena sabul marngin saraw wan kakanan kaunta songkoros masan wiya wan kakanan paita teling ni tuan kubrom mayang sa meskos siankin kamela pa penir mangi yang rias saulang pui maswaganan pasang kisausko siankin kamela pa penir en katkiyang rasi songkoros me irasi anane pai rasen kakanan pili ankin insan mau te kakanan samanta kamu na wasapu koros me rasi mi nai manuli nai matang na wewe ual na metaw wasa koros pin kongin kosaneti emenemen kiser maseni si kapingin na yalen meng semeskoso usko sen kakanan pas pene pa aku promi wasen kakanan kesalewe remi tama sa kamelen kom ingres pagapag sa party sangir tepeki ilang kapayan neri makimen na uya son komor son tur kalangan Jesus Christ. Ang Mahsen, ang Untitled Chapter sa Dackson sa Kaunda. Sohster kuwasiure. Kemudian kata orang yang pasien sekarang wang kaping dan boy, mungkin sensaspos, mungkin sambil berkait labalap paros, me upanan sogisme, ter mungkin soan mumul separos, wasi kuburakin ngay ansopis nga kakan, pasien kasasi wasakawit. Wasakis mga ipilisang na wasakawit yok po makasanti ang sosko. Ngay pilta wasakis sang na rongawon son iralaw de isak silu irasiksikew lele isak isu. Da silisa kew bi ipsagla silisa kew. Inanin rey wasak sa pagmas kay mo ito ngap oralapet. Evakuasi ba wewekin wasang kawidew metaw-taw ito resasi and Christ taka sapulima chon patang ko rasi mutang itipid rasi korakonat na ailapan nalukapan na rasi korakonat Jesus
Puta sang ite belum. Isang likawin liki. Pagkatatawa lo. Berani lukope. Kita kaya Pilgis na Pesino te sepeta and witten ni na warak. Muna witten ni na warak pui teu beta kang rira. Pakamasi, working, patama ngay kapine, uyawi rimo. Kamasi and kakens we. Wangay uyawi rimo si mekos, kamasi yan kalmen. Kamasi Bila bangai account taka son peta, men melen, bangai men. Bangai uyawi re masih mekis, masih yang kaken alesa, masih yang kaken kalmen. Awak sasian, sek mana Naisa si Pwuhk kawin. Naisa si Likwer kaudek. Pai mga uyakin. Ay oralap. Mungkin answer kusma. Meirong wawan son. Laud Wisik. Wisik Pwuhk. Nesa kaprayan. Wisik Pwuhk pi. Kilang, yan simpulan pocho makin katkisan tipen sampa kors. Napa mo mana and Christ witenta nin na sompeta. Esa kasala to resas, kasala yung rirasi ansuwa, kasala to resasi. Taimu. Christ Terry. Terry makakan kamakele sang emenement sasi tipasasi. Tamak sasi ruya. Sasian anakin kamelele kopar pa yei. Yei simpulan kocho. Merkak o makin katkisan tipen sampah tipen emen sas tipen Koul saka tipen ngay tipen gustila na yung sas sa kawit resik silisa kay upi yung sekla Sirisak limang. Inoralak. Ipule ngay kiway rewasi kusinit kapo. Pakumasi and limpak pala na pumas. Iteri ermas and kaken kilap. De kamelelekin pakumasi uya na isong peta. Pamaksasi anagin limpak. Sasi limpak pala na pumasas. Sasi kalingan eta. Paun kos. So sko. Amel na uwi ko pakon. Sasi kaskasaman. Limpak and some saskos. Sangine paroneto sapulime yeroso. Pan kaken pula machala. The find up. Tipe naman sas
kalawati Satan, kalawati Tip, kalawati Mela. Rasi semanin Pwuhk Sarawi raspa. Ma eramamen be ikuti Pak Riau te en anakin mau. Maun sa si Sohster, sa si Kriau ikuti. Kaya ikuti pa sansal, pa ikuti yan naramas. Te Kriau ikuti, pa ikuti naman Sohster nana ke Waliaka. Memen me ikuti Pak Riau en mela Pak Euter. Pa mela yo mo pa mela neramas. Sa si hone karamas en men. A memen me ikuti Pak Eu en mela Pak Riau. En mela tuan hutan mela neramas. Dan sek mela in paling ini. Pa Penel Kaunda Sohster kaken kemela paluan. Paling ini. Nana sasian na uki pare. Kilalan limpak. Nagsaskit kaskasaman. Paras. Sasian nila. Sasian lamalam. Sasian maurulsap. Pa Penel Kaunda Sohster. Iteri mamangi tamak mawang sasian ramas. Iteri makakan lapasang Stephen emenemen sasi. Da iteri makakan kemela paluar. Saka palingin. Kalangan kumas. Panyorolap. Ay paseng sa suwasang kaway. Tubulan sa saspos, and puli-puli kumasyonek, kapaipan Mahsen and martiway pumasyon. So sa mga karusa. Selain Ustaz Mahsen mau sama Ustaz Sarawi. Masuknya langsung Meirong men kalwa talag sa si Allah. Kasi karena kesan kesaska kita kesaksian kita yang rasi untuk buka apa dibilang sasi Songkuari berpemahaman ala ko Meirong. Apa me son mo so na tala mas. To Pwuhk na da utun. Sa si son mo so ma. Kasi naman kalawak pa. So, one more so, mga kita lamas.
Karos. Maluto. Macchiato. Karos.